дар ноҳия банахшагирӣ ҳаст ки Аҷнатепаро дар соли 1221 ба ороиш дароварда чизи таърихиро обод мекунонанд. аки Аҷнатепаи мо дар ЮГЕСТО чӣ шидагӣ ҳастанд? ба рӯйхати ЮГЕСТО гирифтагӣ шидастанд, ай ҳамун рӯйхат гирифта ба Аҷнатепа ташриф меоранд. ба ҳамин тайе ки ҳозир мо дар ҳамин ҷое ки истодаему гуфтугӯ дорем, дар ҳамин ҷо зеризаминӣ туннел ҳаст ки ё хариди фурӯшона ба тамоми шаҳри ноҳияҳо мекарда будастанд дар вақти будоиё буданд дар асрҳои 7-8. چرا اینجا اجتماع میگویم همین باید قید کنم که سالهای 40 عصری گذشته عصر 20 وقتی که باران و گری زود شد و در یک موضعی که از 4 طرف وای پختازور بود یک سرخی پیدا شد و یک از شخصانی با اون سرخی در آمده در درون سرخی دید که یک جای بسیار هوا شد هست و در اونجا هیکلچه های بسیار هرخیله وجود دارد و از اون دو زده گریخت و اون که این در اینجا اجنه است. از این سبب این موضع نامی اجنتپا رو گرفت. یادگاری اجنتپا اولین بار سال 1967 گذارده میشد و سال 1973 باشد یادگاری اجنتپا با پورابی آموخته میشد.